Mariganire entunyare kumanya ayabaireka watekana ni goto kunyachaka kurase county ya Kisii amasomo y'ekisukuru cy'sekondari cy'oboroso cy'eserikali nigo arachikogendera gotenena asirika getamanyire ayamaiga ya abarimu b'ekisekondari cy'oboroso kogendera n'omugiro gw'emirimo yabo ase eiki ya gatatu asebono babire bagosirwa boigosengana yabirike gosirwa boigo na abateneneri b'ekyombe ky'abarimu kya Kupet asebono batebire mnati bago chigwancha kuirana ase mirimo yabo gwikachinga kichiri serikali eraigwe ebirero byabo chinga kechiboigo nigo Kupet bono yabeire gekomochia serikali amo nekyombe kyokuborika abarimu kya TSA ase ogotayereria emirobiryo yokonekinga ngoikiranire amaganio y'abarimu aba b'ekisukuru cy'esekondari asebono batebire nigo bagenderete gutubania omurobiryo bw'amasomo CBC naboigo koenekinga gose asebono omurobiryo orachi gutigara maiga. Nataka kusema ya kwamba sisi kama chama cha Kupet Kisii County ambapo tunatetea masilahi ya walimu, tumeengage our government, tumewaambia ya kwamba hawa walimu wanafaa kuachiliwa kwa permanent and pensionable, na ikiwa hawataachiliwa bado hii msururo ya maandamano itaendelea mpaka ile wakati serikali itasikiza kilio chao, kwa sababu sasa hivi walipewa mpaka 1st of August. Mpaka sasa hivi we are expecting kuona circular. Tungeona circular ya kwamba from Teacher Service Commission ya kwamba tumeweka mikakati, kwa sababu pesa sipo, tumeweka mikakati ya kuwaachiri. Sasa hii tungekuwa tunaambiwa na Teacher Service Commission ya kwamba mabarua imeanza kuwa printed kuweka walimu wetu permanent and pensionable, lakini kwa sasa hivi the government iko sluggish. Kitu wamefanya sasa hivi, it is an illegality. Wameanza kutumia hawa walimu ambao wako kwa kandarasi mabarua ya show cause why their contract cannot be terminated, na kuendelea hiyo, tukienda hiyo route, hapo tutakuwa tumeangamiza maneno ya elimu katika country yetu, kwa sababu if we go that direction hayo maneno yatakuwa yameharibika kabisa. Sasa tunaomba serikali kupitia kwa Ministry of Education, mashule yetu yako na shida, wanafunzi hawafundishwi, walimu hawako madarasani. Sasa hivi priorities mumeseti imekuwa tofauti, na Teacher Service Commission mahali pale wako wote, especially the CEO the Teacher Service Commission Nancy Macharia. Ambia watu wako kwa ground ambao ni county directors, sub county directors, waache kufanyia walimu wetu intimidation, because hiyo intimidation wanawafanyia haitaleta matunda. Mutaleta watu wengine, najua mko na njama ya kuleta watu wengine, wataleta watu wengine kwa ground, but awacha itimu. They have not been retooled very well kufundisha wale watoto wako shuleni. Hawa watu wamepitia mengi na wanajua ni nini CPC. CPC inakufa kama serikali itafanya haraka kusaidia walimu watoto. Togo tigana na jo mwancho mwana gosikamote ni